Nadajmo se dok traje trka, da vam kažem, najveći favoriti su u trećoj stazi Milan Šolaja, koji u ovom trenutku i vodi u ovoj trci, zatim Rok Kopitar koji je imao najbolje vrijeme u ovoj godini, 50 sekundi 80 stotinki, ostvareno 30. maja u Beču. Evo, u ciljnu ravninu ušli su takmičari, u vodstvu je Rok Kopitar, na drugoj poziciji trenutno je Šolaja, na trećoj Đurović. I evo vidite, suvereno ulazi u cilj Rok Kopitar, drugo mjesto za Šolaju, treće za Đurovića, vrijeme pobjednika 51 sekunda 68 stotinki. Dosta solidan rezultat, jedan od najboljih rezultata u ovoj sezoni u konkurenciji jugoslovenskih atletičara, Đurovića iz Crvene zvezde. Kao što vidite, ovo je snimak finalne trke žena na 400 metara s preponama. Po stazama, u prvoj stazi Marina Mihajlova, u drugoj Margita Papić, pobjednica i prvakinja Jugoslavije na 100 metara prepone. U sedmoj stazi je Mojica Pertot, takmičarka od koje se očekivala sigurna pobjeda. Međutim, do ovog trenutka, iako se to baš i ne vidi, u vodstvu je Margita Papić. Ona je jutros u kvalifikacijama trčala odlično. Međutim, Mojica Pertot, koja je ove sezone postigla najbolji rezultat, tek u završnici trke je obezbijedila prvo mjesto. I pogledajte, još uvijek 100-tinjak metara prije cilja Margita Papić i dalje u vodstvu. I tek u samoj završnici, evo na posljednjoj preponi, Mojica Pertot je zabilježila pobjedu praktično u samoj završnici. Rezultat 59:43, najbolji ovogodišnji rezultat. Druga je bila Margita Papić, a prvu stazu u kojoj je Nataša Seliškar i na petu u kojoj će trčati Dijana Ištvanović. Neuspješan. Ona je istrčala ovu dionicu tada prošle godine u Beogradu za 24 sekunde 63 stotinke. Ovaj put start je uspio. I da vidimo, u petoj stazi čini se da je u vodstvu Dijana Ištvanović. Dijana Ištvanović u petoj i Nataša Seliškar u prvoj stazi. Nataša Seliškar ipak je sada bliže cilju. Dijana Ištvanović druga, u četvrtoj stazi Marina Flajšman i u šestoj 10 cm preskočila u prvom pokušaju. I malo je nedostajalo da i ovu visinu 175 savlada u prvom pokušaju. I evo Tamara Malešev, Jugoslovenke, koja je dosad savladala najveću visinu 192 cm, ali u zatvorenom. Vrlo sigurno, izvanredno. Zaista bismo mogli prisustvovati lijepom takmičenju skakačica u vis. Pogledajte samo koliko je ona bila sigurna. Treba li jedan tu ostati za krug? I uspješno. Isplatilo se ovako duga. Jedan od izdanaka škole, odlične bacačke škole, ovog puta nešto slabije od njenog najboljeg rezultata kojim trenutno vodi. 50 metara i 60 cm ostaje i dalje najbolji rezultat Ankice Šumacher. Sekundi i 60. Uspješan start trke na 800 metara. Odustala je iz trke Desa Lakić iz Zadra, a sad evo riječ dvije i o najvećim favoritkinjama u ovoj trci. To su Slobodanka Čolović, članica Slavonija iz Osijeka, Mirela Šket, također Slavonija Osijek, i Vesna Bajer, članica Slobode iz Varaždina. Čini mi se da je to
Slobodanka Čolović, ako se ne varam, na čelu trke. Da bome 0.27 startni broj Slobodanka Čolović. Iza nje je Kornelija Matešić. Slobodanka Čolović, Kornelija Matešić i Mirela Šket. Na petoj poziciji sa startnim brojem 136 Jasna Fočak, članica Slobode iz Tuzle. Prošlogodišnja prvakinja Jugoslavije u trci na 800 metara bila je Slobodanka Čolović sa vremenom 2 minuta 6 sekundi 38 stotinki. I dalje nema bitnih promjena na vodećoj poziciji. Slobodanka Čolović, članica Slavonije iz Osijeka. Sada su se izdvojile 4 atletičarke, među kojima treba tražiti one 3 koje će osvojiti medalje, kojima će pripasti medalje. Sada je pojačala Slobodanka Čolović. Slobodanka Čolović, druga pozicija za Korneliju Matešić trenutno, treća za Mirelu Šket. No, Mirela Šket, sada je to borba za drugu poziciju, ipak Mirela Šket preuzima drugu poziciju. Kornelija Matešić na trećem mjestu i to su osvajačice medalja. Dakle, u bacanju koplja Olivera Đurović. To je ispod 35 metara, trebalo da predstavlja poteškoće za Lidiju Lapajne. Ipak će i ona morati ona je uspjela. Iako se mučila na prethodnoj visini, u stvari na prethodne 2 visine, ovu u stvari na 128, jedina do sada u prvom pokušaju uspjela. Preostaje da vidimo još Tamaru Malešev. Tako sigurno skače da ne bismo uopšte postavljali pitanje hoće li Tamara Malešev savladati ovu visinu. Zaista izuzetno lijepo građena, prava skakačica. Zaliječena povreda, očito da se Tamara Malešev danas, iako je vrijeme loše, relativno hladno, dobro osjeća. Visinu 178 cm. 186 cm je njen ovogodišnji najbolji rezultat. I vidjeli ste, vrlo sigurno uz Vesnu Luković, Tamara Malešev jedina koja je u prvom pokušaju savladala visinu od 178 cm. Još jednom gledate Tamaru Malešev, koja je ove godine u Göteborgu na dvoranskom prvenstvu preskočila 192 cm. Svestrana atletičarka, inače sedmobojka. Malo je nedostajalo, a nešto što je karakteristično. Rašid Nurković, Petar Malbaša, Nikola Anković, Robert Šikonj. Ako bismo tražili favorite, svakako 8, oko 1.48. Prema tome ovdje su glavni favoriti Milovan Savić, a reklo bi se da je potajni favorit Nikola Anković. Također treba voditi tu računa i o Zvonki Hukelju, a također i Borislav Perica. Dakle, jugoslovenski rekord postignut je tačno prije 10 godina na Evropskom prvenstvu. On danas svakako nije u opasnosti, postigao je Sušanj 1.44.1.
Perica je prošle godine osvojio drugo mjesto, taj Perica koga smo pomenuli malo prije kao potajnog favorita. Lidija Benedetti Lapajne nije uspjela ni u drugom pokušaju na 178, a evo trka 800 metara se dalje nastavlja. Prvih 400 metara 56,93, ne bi se reklo da je to osobito brzo. Ostalo je do cilja još otprilike 220 metara. Čini se da je u napad krenuo Borislav Perica. To je Robert Šikonja. Robert Šikonja, ukoliko on pobjedi, to će biti zaista veliko iznenađenje. Perica pokušava da se probije naprijed, ne uspijeva. Robert Šikonja ulazi u cilj kao prvi, Savić drugi, Perica treći. Hukelj četvrti. Dakle, veliko iznenađenje, čovjek koga niko nije svrstavao u favorite, Robert Šikonja. Iznenadio je, mora se reći, pomalo i nas. I sad vrlo sigurno, rekao bih na isti način kao Samratanović, s tim što je Samratanović imala manje sreće, letvica koju je ona zakačila ipak pala. Lidija Lapajne je imala tu visinu sasvim sigurno. Lidija Lapajne u prvom pokušaju na visini od 181 cm. I evo vidite sad na vašim ekranima atletičarke koje treba da startuju u trci na 3000 metara. Uspio start, u konkurenciji su Zdravka Rističević koja je ove godine postigla najbolji rezultat 9 minuta 20 sekundi 65 stotinki polovinom juna u Zagrebu. To je njen lični rekord. Zatim dalje Marica Mršić, prošlogodišnja pobjednica, ona ovdje brani titulu prvaka Jugoslavije, članica Slobode iz Tuzle. Mara Mićanović, također članica Slobode iz Tuzle. Radisavka Račić, članica Željezničara iz Sarajeva. Ani Babić iz... Vesna Luković također nije uspjela u prvom pokušaju na 181. Izvanredno. Vrlo sigurno. Drugi pokušaj na visini 181 cm. Duga priprema kao i na prethodnoj visini kada je tek u... Dakle, ta duga koncentracija se isplatila i Vesna Luković je... U troskoku prije nekoliko minuta, evo vidite na vašim ekranima Željka Obradovića, člana Radničkog iz Kragujevca. To je njegov prvi pokušaj. Daljina negdje oko 15 metara. I u trećem pokušaju Lidija Lapajne uspjela na 181 cm. Treba reći u ovom trenutku da... Mara Mićanović, članica Slobode iz Tuzle, i čini se ipak da će ona biti ta koja će se okititi zlatnom medaljom. Nema snage Zdravka Rističević da prati taj tempo, no ona sigurno drži drugu poziciju. Evo vidite sada Maru Mićanović koja ima snage i da finišira u posljednjih 50 metara i to će ostati poredak u trci na 3000 metara za žene. Rezultat Mare Mićanović, 1000 metara, Mara Mićanović, Sloboda Tuzla. Kako se letvica diže, izgleda da se Lidija Lapajne sve više zagrijava. Vidjeli ste u prvom pokušaju na 183 sigurna.
Počelo je takmičenje u bacanju kugle za žene prije 20 minuta. To je bila Mira Pajtler. Medalju uručuje Aleksandar Milošević. 3 cm sve visine Tamara Malešev je savladala, kao što smo to i očekivali u prvom pokušaju. Da vas podsjetim da je Lidija Lapajne visinu od 183 cm savladala vrlo sigurno. I Tamara Malešev. Startni broj 239 Janoš Hegediš. Njegov skok u prvoj seriji u troskoku negdje oko 15 metara. Rekao sam već, imat će dosta problema takmičari u troskoku zbog toga što je cijelo prije podne padala kiša. Tartan staza je mokra, a posebno to važi za doskočište. Evo gledamo njegov rezultat, 15 metara 56 cm. Trke 3000 metara sa zaprekama. Prijavljeno je 14 takmičara, međutim Živko Romeo, koji je također bio prijavljen, najavili su nam da je povrijeđen, da neće učestvovati, a imat ćemo vremena da se upoznamo sa ovim atletičarima. Jovo Medić, Sadri Alin, Maks Kubic i Vinko Pokrajčić. Obratit ćemo posebnu pažnju na ovu dvojicu takmičara, dakle Maks Kubic i Vinko Pokrajčić, dvojica konkurenata koji će sigurno voditi bitku za prvo mjesto. Tu je Alija Kajan, Dragan Anić, rekao smo prijavljen je bio i Živko Romeo, a utvrdit ćemo da li zaista ne nastupa, najavljen je njegov kuvis, to je Vesna Luković u drugom pokušaju na 183 cm. Nije uspjela, morat će pokušati treći put. Dakle, Maks Kubic je zauzeo čelnu poziciju kako se to i očekivalo. Maks Kubic ove sezone u ovoj konkurenciji ima najbolji rezultat izuzimajući Živka Romea, odnosno Romea Živka, koji ove sezone trča 8.34.41, ali njega očito ovdje nema. Dakle, Maks Kubic i Vinko Pokrajčić po ovogodišnjim rezultatima bi trebalo da vode glavnu riječ u ovoj trci. To je Želimir Šarčević, startni broj 188. I evo vidjeli ste i sami, nije imao sreće. To je visina od 4 metra i 50 centimetara. Njegov drugi pokušaj. U trećem pokušaju na 181. I ona je završila. 183 cm. Završena jer je Jović prešao Medića i sad izgledalo na trenutak da će pokušati pojačati, ne bi li se primakao Pokrajčiću, ali je to zaista u ovom trenutku iluzorno. I Vinko Pokrajčić ubjedljivo ulazi u završnicu trke. Da vidimo, pitanje je samo kakav će rezultat postići. 8.46.28, to je najbolji rezultat Vinka Pokrajčića, Jović drugi, a Medić treći. Maks Kubic na četvrtom mjestu. Dosta je zaostao. U skoku s motkom startni broj 188 Želimir Šarčević. Lidija Benedetić, odnosno Lidija Lapajne, drugi pokušaj 185, nije uspjela. U skoku s motkom vidjet ćemo sada Georgijevskog, to je njegov prvi pokušaj na visini 4 metra 60 centimetara. Da ponovim još jednom, Želimir Šarčević, jedan od favorita u skoku s motkom, u prvom pokušaju preskočio je ovu visinu. I veoma siguran, također u prvom pokušaju Dragan Georgijevski, visina 4 metra 60 centimetara. Sada smo već na startu
finalne trke 200 metara za atletičarke. Evo po stazama, u prvoj stazi Katica Mataković, članica željezničara iz Karlovca, u drugoj Nataša Seliškar, u trećoj Andreja Bačnik, u četvrtoj Anniko Puškaš, u petoj Marina Flajšman, u šestoj Dijana Ištvanović i u sedmoj Saša Kranjc. Uspješan start. To je u šestoj stazi, čini mi se da je u vođstvu Dijana Ištvanović koja je i favorit, ne, ipak pretiče je u sedmoj stazi Saša Kranjc, no u drugoj stazi pobjeda i prvo mjesto za Natašu Seliškar, članicu Slavonije iz Osijeka. Evo vidimo još jednom završnicu te trke. U sedmoj stazi drugo mjesto za Sašu Kranjc, članicu Olimpije. I treće mjesto za Dijanu Ištvanović. Rekao bih da je to izvjesno iznenađenje, ovakav plasman Dijane Ištvanović na trećem mjestu, no u svakom slučaju čestitke zaslužuje Nataša Seliškar, članica Slavonije iz Osijeka, za pobjedu u trci na 200 metara za seniorke. Ponovit ću još jednom njen rezultat: 23 sekunde 81 stotinka. Snimak skoka Lidije Lapajne 185. Najbolje Lidija Lapajne se primakla svom ovogodišnjem najboljem rezultatu 189. I ona je uspjela. Takmičenje u skoku vis za atletičarke se nastavlja. Moramo reći da je i nama drago što je Tamara Malešev preskočila ovu visinu. Sljedeća visina bit će 187 cm. Mladen Nikolić, rekorder, novi rekorder, postavio taj rekord juče na 100 metara. Zatim u četvrtoj stazi Aleksandar Popović, rekao bi da se tu zatvara krug favorita za današnju pobjedu. U petoj stazi je Sokol Sačevski, a u šestoj Zlatko Šiško. Dakle, obratite pažnju, prva staza Željko Knapić, treća staza Mladen Nikolić i četvrta Aleksandar Popović. Start uspio, čini mi se da je najbrže sa starta krenuo Aleksandar Popović, ali Mladen Nikolić već ide naprijed. Mladen Nikolić u trećoj stazi, ubjedljiva prednost, ali i Željko Knapić se ne predaje. Da vidimo ko će biti prvi živ u finišu. Ipak sve je odlučeno. Mladen Nikolić u cilju, 20 sekundi i 77 stotinki. Sačekajmo zvaničan rezultat, možda će to biti izravnat jugoslovenski rekord. Pomenuo sam malo prije rekord Željka Knapića 20.76, ali nezvanično rezultat 20.77 za sjajnog Mladena Nikolića. Zaista sve čestitke izvrsnom atletičaru Partizana za jučerašnji rekord i za današnju sjajnu trku. Još jednom završnica. Željko Knapić je pokušao sve, ne bi li ga dostigao na izlasku iz krivine, međutim Mladen Nikolić je sjajno pripremljen i to je zaista rezultat vrijedan respekta. Dosta je teško identifikovati takmičare u bacanju diska. To je Željko Taraparić, četvrta serija u bacanju diska. Tamara Malešev u svom prvom pokušaju na visini 187 cm. Nije uspjela. I evo nas sad već kod proglašenja pobjednica u trci, finalnoj trci na 200 metara za seniorke. Prvo mjesto osvojila je Nataša Seliškar. Evo vidimo završnicu te trke. Nataša Seliškar, članica Slavonije iz Osijeka, njeno vrijeme, nezvanično vrijeme u ovoj trci bilo je 23 sekunde 81 stotinka. Drugo mjesto i srebrna medalja za Sašu Kranjc, članicu Olimpije iz Ljubljane, a treće mjesto i bronzana medalja pripadaju
Dijani Ištvanović, članici Crvene zvezde. Sada smo već na zaletištu troskoka. Startni broj 70 je Miloš Srejović. To je treća serija skokova. Do sada njegov najduži skok 15 metara 77 centimetara, u svakom slučaju ispod njegovih mogućnosti. A reći ću i to da rekord Jugoslavije sa 17 metara i 1 centimetar drži upravo Miloš Srejović, postigao 10 metara i 10 centimetara. Miloš Srejović. Ni ovaj put, vidite i po njegovoj reakciji, nije zadovoljan. Na visini 187. Nije uspjela, sad je Skoku s motkom. Saša Aleksić iz Crvene zvezde na visini od 4 metra 70 centimetara, to je njegov drugi pokušaj, u prvom je oborio letvicu. I ovaj put sigurno za Sašu Aleksića iz Crvene zvezde, u drugom pokušaju preskače visinu od 4 metra i 70 centimetara. na državnom prvenstvu. A kad već govorimo o tom prvenstvu, treba da kažemo da je već sad u ovom trenutku oboren taj rekord prošlogodišnjeg prvenstva, u stvari rekord državnih prvenstava, jer je prošlogodišnja pobjednica Bojović, članica Čukaričkog, preskočila 178 cm. Ni ona nije uspjela. Ane Rozman. I evo, krenuli su takmičari, reći ću, najbolje ovogodišnje vrijeme postigao je Mladen Kršek, koji je jedan od najvećih favorita za zlatnu medalju u ovoj trci. Istrčao je polovinom juna mjeseca ovu dionicu za 13 minuta 50 sekundi i 81 stotinku, to je mlad takmičar. To je taj rezultat koji sam već rekao, ujedno je njegov lični rekord, a i rekord Hrvatske. Eto ga i na čelnoj. Najduži skok u prvoj seriji 15 metara 56 centimetara. Vidit ćemo što će uraditi. Ni ovaj put nije... 7 centimetara. Tamara Malešev je u prednosti zbog svih ranijih pokušaja. Ne treba ni govoriti da je ona u ovom trenutku, koliko Lidija Lapajne ne preskoči ovu visinu, nova prvakinja Jugoslavije. I nije uspjela Lidija Lapajne. Ni ona nije uspjela, ali svejedno uspjela je da osvoji titulu. Dragan Georgijevski na zaletištu skoka s motkom na visini 4 metra 80 centimetara, neuspješan prvi pokušaj. Saša Aleksić, član Crvene zvezde, to je visina 4 metra 80 centimetara, njegov prvi pokušaj. U konkurenciji su ostali još Dragan Georgijevski, Crvena zvezda također, i Želimir Šarčević, član Vojvodine, koji je do sada jedini preskočio u prvom pokušaju visinu od 4 metra 80 centimetara. Na redu je dakle Saša Aleksić, Crvena zvezda. Visina 4 metra 80 centimetara. Ni on nije uspio, dakle ostaje jevskog člana Crvene zvezde. Dragan Georgijevski na visini 4 metra 80 centimetara.
I ovaj put nije uspio, ne ispušta ga iz vida Dragan Sekulić, prati to ipak i Milan Eror. Posljednji krug trke na 5000 metara u vodstvu Tomislav Ašković. Tomislav Ašković u vodstvu, a evo čini se da otpada polagano Milan Eror, član Slavonije i Slavonske Požege. Ne može da prati tempo koji je sam nametnuo, bio je jedno vrijeme u vodstvu, a sada rame uz rame Tomislav Ašković i Dragan Sekulić, no odmah iza njih je i Jože Osvald, član Maribora. Drži ipak priključak i Mladen Kršek, no čini se da se neće uspjeti umiješati u borbu za medalje. Evo sada snažnije kreće Dragan Sekulić. Izgleda da pada na treću poziciju Tomislav Ašković. Sekulić sada suvereno pobjeđuje, Ašković je otpao. Dakle, prvo mjesto Dragan Sekulić, drugo mjesto Jože Osvald, a treće razumljiva je ova duga koncentracija Saše Aleksića, to je njegov drugi pokušaj na visini 4 metra 80 centimetara. Ni on nije uspio. Želimir Šarčević, član Vojvodine, koji je u prvom pokušaju preskočio tu visinu. A kako će biti raspodijeljene preostale dvije medalje zavisi od ovog trećeg pokušaja Dragana Georgijevskog na visini 4 metra i 80 centimetara i na istoj visini njegov klubski drug skakaće iza njega Saša Aleksić. Za malo ovaj put čini mi se da je bio najbliže metara najviše sigurnosti Đorđe Kožul, član Zadra, 2 puta prestup, a 2 puta 16 metara i 10 centimetara. Janoš Hegediš. Čini se da je i ovaj put skočio negdje u visini svojih dosadašnjih pokušaja. Vidite. Start je uspio. Dakle, još jednom ponavljamo. Željezničar u prvoj stazi Olimpija, u drugoj, u četvrtoj Omladinski atletski klub Beograd, u šestoj Spartak, u osmoj Slavonija iz Osijeka. Vodstvu i prve će izmijeniti štafetu, dakle u vodstvu atletičarke Osječke Slavonije. Da vidimo na drugom mjestu, trenutno čini se da su atletičarke Olimpije. Na drugom mjestu čini se da je to štafeta Olimpije sa zaostatkom od oko 60 metara. Na trećem mjestu Spartak iz Subotice, sad prelazi na drugu poziciju. Olimpija je pala na treće mjesto, Omladinski atletski klub na drugo mjesto, a treće su članice Omladinskog atletskog kluba Beograd. Posljednja izmjena, Slavonija iz Osijeka i dalje u ubjedljivom vođstvu, drugo mjesto sad drže atletičarke Olimpije, a na trećem mjestu članice štafete Omladinskog atletskog kluba iz Beograda. 33, vi ne vidite taj rezultat na semaforu, Nataša Seliškar u cilju, prvo mjesto 3:38:81, to je novi državni rekord u štafeti. Naravno, kada su u pitanju ekipe, druga ekipa Olimpije, a treća je štafeta Omladinskog atletskog kluba Beograd. Gledajte taj rezultat, 3:38:81. Izvrsna trka. Đorđe Kožul, član Zadra. Prestup, dakle bio je to već završeno takmičenje, letica je postavljena na visinu od 5 metara, to je bio prvi neuspjeh odnoskom članu Crvene zvezde sa visinom 4 metra 70 centimetara. Proglašenje pobjednica u skoku u vis, simpatična mlada Tamara Malešev, 17-godišnja atletičarka Vojvodine. Vidite, jedan od njenih skokova, čini mi se da je to bilo na 185 cm. Opet vidjeti puno praznih staza, to je gotovo već pravilo postalo da nemamo dovoljno učesnika u štafetama. Uspješan je start, odustali su članovi štafete koja je bila favorit u ovoj trci, članovi štafete Partizana. U prvoj stazi štafeta Vardara, u drugoj Crvene zvezde, u trećoj Mladost iz Zagreba, a u petoj Gorica iz Nove Gorice.
I vidjet ćemo sada ko će prvi izvršiti izmjenu. Još je preostalo oko 150 metara do kraja prve dionice, odnosno prve izmjene. U drugoj stazi čini se da je u vođstvu štafeta Crvene zvezde. Dosta ubjedljivo prednost štafete Crvene zvezde. Zatim slijedi u četvrtoj, odnosno u trećoj stazi, to je Mladost, u petoj Nova Gorica i u prvoj stazi štafeta Vardara trenutno na četvrtoj poziciji. I dalje ubjedljivo vođstvo atletičara Crvene zvezde koji sigurno je to već sada bez većih poteškoća osvajaju zlatnu medalju u odsustvu štafete Partizana koja je ipak nešto bolja, za nijansu bolja. Trenutno na drugom mjestu i dalje čini se štafeta Mladosti. A vidite, ponovo ovo je sada Milovan Savić, ako se ne varam, koji trči za štafetu Crvene zvezde, koja je stekla sada već prednost nekih 50-ak metara. Na drugom mjestu i dalje štafeta Mladosti iz Zagreba, treća Gorica, četvrti Vardar. Evo vidite Milovana Savića koji je za štafetu Crvene zvezde prvi promijenio. Ubjedljivo vođstvo štafete Crvene zvezde koja ima prednost od gotovo 100 metara nad trenutno drugom štafetom Gorice. Na trećem mjestu za ekipu Zagrebačke Mladosti trči Željko Knapić. Knapić sada čini se probija se na drugu poziciju. Borba za treće mjesto između štafete Gorice i Vardara, ipak Gorica treća. Crvena zvezda ubjedljivo prva, druga Mladost, treća ekipa Gorice, četvrta ekipa Vardara. To je sada konačan poredak štafeta, dakle ubjedljiva pobjeda štafete Crvene zvezde. Druga pozicija za ekipu Zagrebačke Mladosti u kojoj je posljednju dionicu trčao Željko Knapić. Evo vidimo završnicu trke i posljednju izmjenu za ekipu Crvene zvezde. To je njihova ubjedljiva pobjeda. Treće mjesto za ekipu Gorice ovog 40. Ljubi Nikolića, člana ekipe Partizana u trci na 100 metara, koji je ostvario novi jugoslovenski rekord u vremenu 10 sekundi 36 stotinki. To će svakako ostati zabilježeno kao najvrijedniji rezultat na ovom dvodnevnom takmičenju. Pored toga valja istaći dosta dobru i zanimljivu utrku u štafeta 4 puta 400 metara za žene, kao i trku na 5000 metara za muškarce. Startni broj 69, posljednja šesta serija za Željka Obradovića, člana Radničkog iz Kragujevca. On je trenutno na drugoj poziciji sa daljinom 15 metara 87 centimetara. I ovo je negdje oko 15,5 metara, međutim prestupio je, tako da ostaje njegov najbolji rezultat 15 metara 87 centimetara, trenutno na trećoj poziciji sa 15 metara 81, Nenad Eraga, član Kvarnera. Evo pogledajmo još jednom taj skok Željka Obradovića, trenutak kada je on prestupio u svom 6. pokušaju, tako da
koji je do sada najdalje skočio 15 metara 77 centimetara, trenutno na 4. mjestu. Njegova posljednja prilika da popravi plasman. Miloš Srejović, rekorder Jugoslavije u troskoku, 17 metara 1 centimetar. Danas nije bio uspješan, evo ni ovaj posljednji 6. pokušaj, rekao bih, neće mu donijeti bitnije poboljšanje u plasmanu.